Hayibo uyandothusa yintoni le? Sisi kunento endayenza ekhaya, ingane uyazi ukuthi benivana nabangani aba-right. Ewe. Ngelinye ilanga ndababona be-right, so mna ndandingenayo imali ndazama ukubuza ukuba kungani bona be-right. Bandixelela ukuthi khona inyanga ekumele ndiye kuyo ukuze nami ndibe-right. Ubuqhubeka mntakamama? Cela sisi undimamele. Ndimamele, qhubeka. Ndahamba-ke ndahlanganisa imali ndaya enyangeni, yafika inyanga yathi izondinikeza isilwane, eso silwane ndisibeke emsama nditshise impepho. Then ndithethe namadlozi asekhaya. Ngizophendula amadlozi asekhaya kube sesisilwane sikwazi ukusebenzela mna ukuthi mina mandibe right ndodwa ekhaya. Njengoba undibona ndi-right ndinemali. Yonke le minyaka thina sihlupheka sitshekiswa nguwe, wena uthayisa iinhlahla zethu wazenza ezakho, uguqula umsamo wenze wakho. Ndiyaxolisa. Uyabona sisi njengoba bendimane ekhaya simane sihlinza inkukhu besuke kufuneka kuphuma igazi. Ngesinye isikhathi ubukubona uba bendike ndithi ndinawo amandla masiyeke inkukhu ndihlinze ibhokhwe, so bekusefuneka uba mandikhiphe igazi-ke le bhokhwe. Ndiyaxolisa ngawo konke, bendifuna undithethele nomama notata. Uhlanganisa ngelinye ilanga soziphumelela, then wena wakhetha ukuthatha ama-shortcut ngobani? Kungoba bendibona abangane benibona ukuthi thina siyahlupheka ekhaya. Bakwenzeleni ngoku bakubhekela nje, uyabona indlela bakubheke kuyo abangani binjani? Benibona uba thina ekhaya siyahlupheka, nami ndandizama ukuthi ekhaya masibe right sifane nabo. Kodwa sahlala thina sanyamezela sibe nani, uyazibona ngokuthi esifayo kuyinto ingakanani. Ndiyacela sisi ndifuna ungisize, ndiyakucela mntasekhaya ndicela ungisize ngoba ngokuyazi ukuthi ndizophuma ndiye emzini ngeke ndikwazi ukuya emzini nale nto endiyenzile ekhaya emsamo.